for me did the prophet Erica Kwesentwi na Kwesentwi betena so a me di abeto ehya da kama say apia bonten odi for back to back unya frame me say ebe hihyu se me ko ya na matrase so a na mame nkoje mabo afo nkrakto na memra na wo mo machi dom wo machi dom de University Foundation na University Foundation ni so dia na me bacho adoye ani mobo na me mama tia say in some prison odi for enche me sign abapiem in some prison odi for enche me ba ho enche kra me say moton kra from say me ne mo ya sorry me nya ho ama but we dey me ba no me ne mo betu say didi me ne mo ba ya sorry me ne mo e betwi mumme ne ato street jo enyum ya to get to nyum ya to nyum biabi odi for back to back ebe hihyu seneko attention TV na attention TV nso ni dia me ba cha wo subscribe share channel no na mane kwachi asema me be kan anoden nso tubra na makache so odi for men for data hwedu fukase nufu a edete set tennis ball and for data and koshe we asa obenya BP na unya BP so a me pa cha wo obenya problem afi odi for men for data hwedu kase eto odi achia obabotam eto yedwanwe nti ukoshe na ukotasha ne aibeni bakasa makulo odi for esise back to back ya na asem bia beto odi for nanso na me pese me ne ye me ni meti for madofo ye bobo ne atwenu na sabre me nko ametrasia enye nti mami chia na retire na chiwu apia akabwa de 10 mami chia na nyankoda awrade ma onyansa nim de odi bia impact me mami chia Church of Pentecost for me enye se metamo one of the next political party am share BPH modisika eye na yodu odi nsam ofun lumba base ofun na omu ofun oni mpreku ni atechemu akoro nti se woni se otikana na odi nsam fun a se na lumba kana e ba cho se so bai sabia buru sabia nyaado lumba enyum de desi no de abeche obi an kokodu no obi antwe no obi ani achire lumba oye too much o say ofun mema edin konkonsa mema odin samfon omo ye ofun na odifo back to back ebe show semeko mama nko da me gesedi na me koda me gesedi ya yenti na cameraman obo onto camera no fanko opa onto camera no fanko asema ebe kano attention TV and open the strong authentic word, authentic power, authentic young feel enche etifo. There's a radio is coming on. I like radio is coming on. Enche I like radio. You be doing life. Hey, immediately right. Apostle Donko Obodoko, the hands of ministry prayer. Or what kaswa na rena no nwi ne insema obeka no emodu enti sofo ne mo akwaba bejesumenia thank you ana da odem akwa chire pa o mame sanko the next left sofo wonyim na yere encheye na yere woye na watu betinti others we di apeturo odifo afo e mo akwaba yeja so na mo wa fedie that's why do yeren kwan that's why dipa na undi abenkwa bia mfra nkatuntunu ye that's so dini na afra udini na afra na utwedi mu so ye dipa amenko so for don ko na nche so don ko I want to say adawruma umpa bonti I say we free wait abam enye wait atalena okay elanyamiase na sania efieti no ukosua ma wotwede mu ode adon na nsem mo de adawroma awade no seda kofom kakrenti ama matombo ase untu sabia brusam nyada untu betopa meto na matombo ase okay ejefo na fo
share asofo madam odino ensemi ko edi twiko breman odi for back to back me na metimi aka na sofo sunsuma sama ye kan sunsuma wade asofo nso sunsuma wade asama odi abende de sa no osio sunsuma awade sofo ha mami fama me mo scenario yi na tie fo hwe on person mo tie nsam no mo pehwe tie so asofo twitwon be ma abro no be ka excavation and bro for nya mo fa de sa so that say excavation okay hand sanitizement kum chate say bro for je enye ma sika chema untumi osi ote bro for me so me bottom ekasa so that say a hand sanitizer and excavation and no nye aduane e beto table so ama ye ho apopo enti yemfa ho ne amafo beka what I say me do asana na che want to me the kan you also te brofo a enkrabia efadete also watro che want to me say enkrabia efadete lawyer de no watro boku bi o wiase bia enso oniska ohwe butu na wei na me kase mema no mo twetwon be ma excavation no me ka no bi be fisa me te brofo be me te brofo Spanish ana meti be local English me ka enti se me no atase no se me kase me ka Spanish a emotu me asofo bi twetwon be ma sabi asofo bi twetwon be ma asofo bi e wo sunsuma wade atisa because me asofo bi a wotie me wo hwe me wo sa prome kasa wi asofo na ehia yedi sankomo ye wie pe ye de normal beto ase frɛ me ye moa ne ye koye ne wate memfa nse ho nche watwetwo be ma obema de bia na esu fi se ta I saw do me bridge sofo ade na woka yo me dase am chetie fo so Adam Kromfo na Ademu onkwaso me ncha makonta so ono safata hene makonta no na na bari ata me hwe wano hunwi ade fam kotuo thank you na no hunwi ne de sa de yam de ball thank you he wa wano ho aye be ma de se hwumba wano yes oya nya makasetia o dabi be ma de oya nya obi kasetia oya be ma na hwi me say oya nya obi kasetia o me kasetia antie for na me kasetia oya nya me kasetia no me kasetia ehwi de with the right side on say man ni hwi o ma no ya bi oya kasetia obi ya o de twetwa oya ma makaso afu ni nwi ne mu achemi no ya ko emma wo ya asofo anyame afra won se o ma ye nyame adwuma won adwuma ba ko pa nyame de kase wo ba wonye ene se obi ye be ma na se sebe otwetwe ne be ma sofo mo mpa ye ma no na sofo no was a problem no na sofo mu a wan kase otwetwe be ma asam ya da be dia asam kase o eno ye na ye den obi wo ha obi stressed ebisa no nwale no worry nto oni oba bi ode ne giginani sesofo na wo nwale ya sa otocho ba ma otocho ba ma so bodum therefore me pacho asmekin don't be offended we are suffer don't be offended we are trying to solve our pastors our hidden problems in summer ewo kukuam in summer ewo kukuam onifa kosetwi midire onifa kosetwi ebe shiw back to back ebe shiw ya na ni ameka sofo in fact let's speak the honest truth you see the pastors have a problem the pastors we have a problem some of the pastors have a problem or a man of God so for being 100% so for 100% about thing no man can say me 100% obakono on we petition say na agrada we petition oboy papa wusu bempadin wa we petition ya na agrada oboy papa o we petition wa we petition no we petition ko betima be dina ka na bi agrada ya wati asole abetu filomena kwetenge enye nem say ya nyom enye nenia ana mama ya sraw enye nenia we ya sada ebe ha asofo enti sofo me remote asofo na excavating as I say they call themselves man of God reverence apostles and so on
mame cost of for me misan say e de ne ma eyesa ebia pornographic e na so fafo omo hwe anade no mo be zafo ko so afro ho yeah me ko aba me ba o baba me ho te me wa ho na me ade we me ase o mame misa so fafo we dey so for me dase asam na wo bisa na ya asam kase pa yampa asof bi chombe ma yampa pa minim hona omu yebi oyebi asofo yebi number 2 first one memetum aka ne say e kwan ya fa so de saade no eba asof bebre ye mesiasem yeah sese na so besia de tie according to Bible Proverbs 30:19 o say aboko de e kwan ye wiem what you say aboko de kwan ye wiem kudo kwan ye ekoso owo kwan ye abotanso bema kwan da ababa enti bema ne kwan da ababa ho what you say tokura da oba ho ne bema ne abrante dia enti so ka se mesiasem dia mesiasem no yakopon bo mo se momfanyi mu dodom bacho mo waro mo no mo asentre enti se ne mo se twetwe bema dia wo ne oba akode no chese what you so twetwe bema o kan no matias ye se wo kasa bema no kwan de oba ho a enye oba bia na o kwan da no because Bible said no abuda mu nsuo enti wo abuda mu nsuo de ya wo yere kowanim me se cameraman ba untu camera no de ya wo yere enti wo betumi aye mbesi afsama atraso besi ebi o ma sunsun bi so me ba unyiri se eye pornographic na enne uko social media ubo se da obo so ba bi ni tuti se kube kutukutu mienu sabia buru sabia nya no ni tukutukutu mienu eda social media no na wa ebia wa ye jamo ansa bi dia toto to ho o dia toto no bo so ni nufui ba ko ete se obi dia mani tua kiti mienu enti sabia buru sabia nya do wa hun se sadia no so ebia na wa hwe ama awura eye spirit eye honhom so that say eye honhom na ewura sare wa nya bi anya enem temi ka so aya men fa data kwa hweto kase men fa kwa hwe nufu kase enza betima masturbation no betima twetwe oba ma oba twetwea na emu nsu no na abesane na sane so a oba benya ebi yesi cancer deben oba benya cancer in oba ma dem ntine yesi di tube ekohyem asofo bebre etwetwe oba ma ekwan be so be fa po mo me pa cho we asofo na wo hwe program ya me pa cho be happy yourself, don't kill yourself. This hour see me she script na say number eda 0543 419160 odi focus etwi back to back ba isu sebeko savre ahaban bia nyame de adom me a me pese next week e pa ho ntama na yere be bo asofo no na yetime hu se no se ne tie bia no asofo no etwa so ye free sadin because ultimi lewo nsa wo bi so ye wasofo bia adwaman ho mato mo twetwe ma mento bo mpa ma so betwetwe be ma beba wo so betwetwe be ma automatically betwetwe be ma na asofo yi na wa ba na wodi akwara ko so ntuni dia akwara nyina nkwara bebra ye adwamanfo nyina ne mtwetwe me ma e asofo wo de na woka mame woka ne se e ya mpapa enu nti nia eye hunu se yentumi enka asofo no one problem ne omuntumi nka because we no ye enimguase ye secret adidia ontumi fa matugwa anase ontumi ne ankosofo bi ensheda asemi but fasio ontumi ne yankosofo bi nche sofo otwe won se ade na sofo problem ontumi ne yanko da enche e de na amasa ade odifo metie nyina me ho adwiri mi o awa za asemi awakwa akafa bi bia menti ase ne se woye odifo te hoi wadwuma ne se obi wo so hawo na wo tumi a odi yifre ne so me otumi na wo ankasa so ne sani pani nyame afra na so mfre ne dia na se otisa dia ne ne nyofro sofo obi a wo choba ni akomde wo ense do mpe ho ade ya aba choba ni osifufu ho a wo ka wo danda no kwa na si jase na wo tietem se bu akomde eja wo ye choba adwuma na wo ye no yo sofo so bodu na me twa me ho kom na say ye bre no ya bre na mo ma me fa wo bo achi do no ntudwa Attention TV ye University Foundation na asu achi do na bo achi do makase in some prisons enche odi for me saba biem this time ba last year ye be condemned prison, but this time we are going to combine condemned prison and the main block munyina together no di for minimum diti minimum aya sorry na minimum ato onyankopon onyam ho nnwom enti munsiesie mu officer akoto ne mperiform prisons nyina no odi for me saba biem
enche kra mo be humanim enche we dey buy be ba na pa say dey betimi ni nuanom ato say dey no wa share problems nyina enti enche or for wa brochi wo ba bibia o say o ka sa program no be just contact me 0543 419160 and 0553 40 1462 me pacho ye kwa camera esi so attention for the cover ye pe cry say ye be born life ye hwe say ye be born life e wo prison for so me ma ye kwan a na ye no mu nyina prison for bi obi wo ha e sika ketewa bi na mana kodi afiase nti me pacho wo abrochire wo ba bi pia wo bi na that day no ye kon life na wo feel say ye ni nipa ne kasa na wo betimi aboa tues kana mana aba fia ye be sre wo ye lawyer so na wo betimi aboa ye na ebrisa obi diskapa so betime yobi atwie na watime afale bibi se yesi emotions wan amaye na yetime atwie ska no na yamana ba fia officer koto yesre sabre ye be pese me lusu contact kakrabet when I'm coming the full team and the full communication ye ne mo ebenyani prison for no both the condemn and main block and odifo money me dada say me ye until this time me ba no me ba say me ba na me de na abehye wo afiase ne do afi no o mo shu mo enti ye ka no ye nche ye be rap ye be sign bibia na afria osofo aja enye emema no nko ana asofo no twetwe sofo bi wo ha otumi se adwaman fufu ye ka adwaman fufu a de kotia no ye ne de ba sabe o pema ne be ma no ye ne de okay so ala se ne be ma no won de na me pese we mbisa na hwe me na wansa na hwe camera na wansa yes asofo be ware awade ade ayo nyame na hyehyɛ abi me pese me sɛ yes asofo be ware mi no obetumi ahwɛ wonde a wotumi awale mi no sofo na wogi tumi sɛ awale mi no ye awale mi no nya bone enya bone dabi thank you ma me ko sofo afo yes asofo e be ware mi no yensa mpacho to me the anya mami anya dey dey anya ma bible say esen adwama monti ese se oba bia na ba ma bia unya ne yere ba se de ba ya na me ba so de say sana asofo kan me say ka say go back to back in the bible Bible na kire say office oba ware ma nti muslim for ware mi no enye office oba timi ahwe wo mo a na unni tro enche left and right you can get to na wa show me but me bisa se ase osomfo ohwefo a wo ye nyame adwuma no yes be ware mi no ai wo se enya ma e dey enya ma the way I make can say enya ma wonu kredim na wonyi ni se eno na ma excavation mema twetwe ne eba but you say one wale bienti ana se bia na wakohu waware wiu mema ye wani a awiaba ye ni hu ade ye ni efra waware awie ena wakohu oba foforo abonten ho ye na sebe ho ye na kono enti hu so ba no ntumi nhye ne ho so o try say ankonya so ba no eba na brabo mu a anka ne ministry no so emu betre Bible say ne wanti ma hwani fie no ontimi fa na safo ye enhye ne nsa as a man of God o twetwe ba ma e wa dwae o twetwe ba ma e wo bedroom na saade no e yo ba bi ntino hu ama ohunu mfoni na ontimi nhye wo so entimi bi sase wo as a man of God awari mienu ujitum so for me nyentum ni na ya fansi wo ya bre no ayepe o se onyintum ni nyina ne se ya nyame adoma da se ne ye no behia na ya hwe sunsuma wade no afeti sofo bia wo twetwe bema onim se wo ye o mascavate wo twetwe bema me pacho pepritite pepritite ahamachi no peproda aba to no agina so prane pra obema no bema enso o ka o bebre no o so ara zeguti na usu fa pra ho afi hwade fa me no ma no o fa me no ma no wia ene nam screen ase sofo o fa wia frame na me nche wade enka na ye onyame sunsu mema asofo edi omo directions atudwa na bia wo hia wo a no mabo sofo mbacha for direction tudwa apostle donko me work aso ibacha opese oba mencha work aso odu ka aso papa so opa CP station okọ station also okọ Ademu Kurom kaswa Ademu Kurom all the way Ademu Kurom for no man tudwa 05588
33 069 055 88 33 069 Apostle Donko. Hands of God Prayer Ministry. Thank you. Obeduru Ewurade baba. So for no matter. Ampacho me ya soro Kaswa Otames. My number is 0540 93 82 99 Kaswa Otames Sansi Subio 0540 93 82 99 Orofo aha Attention TV obi ani agi program no when agi mini asofo mimko this is the hard time we need to share our problem together ya me kan say entwetwe ba ma biom frodi for akosentwi na obenya moaye aha Attention TV background